umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa y'amagare yabuze icyo anenga u Rwanda. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa y'amagare Thomas Vohkla yavuze ko we n'abakinnyi be bari mu Rwanda bafashwe neza mu buryo batarabona ahandi, ndetse ngo bakaba babuze icyo banenga u Rwanda, bakaba biteguye kurushaho kwitwara neza muri iyi shampiyona y'isi. Bigeze ku munsi wa gatandatu, umujyi wa Kigali uri kwakira amasiganwa ya shampiyona y'isi y'amagare 2025. Irushanwa ryatangiye ku itariki 21 rikaba rizageza ku itariki 28 2025. Thomas Vohkla utoza abakinnyi b'Ubufaransa yagiranye ikiganiro na France 24 agaragaza imibereho ye n'abakinnyi be mu Rwanda, kari nta makemwa, igisabwa akaba ari ukumenyera imiterere y'ikirere byonyine. Ati yaba abakinnyi b'abagore cyangwa abagabo batembereye mu gihugu bitandukanye, gusa bambwiye ko ahari heza cyane kurusha ahandi. Abati ni ahantu nahamya ko rwose hari umucyo, kandi za hoteli zaho zimeze neza. Nashatse ikintu kibi nahanenga, gusa narakibuze rwose kugeza aka kanya. Ubundi bugomba kwiyakira. Twari tubizi ko mu Rwanda hashyushye kuko hari ubutumbuke bwo hejuru. Igihe ucungana n'ibyo urya n'amazi unywa, ibyo ni ibintu mu bikomeza irushanwa. Imihanda yo mu Rwanda irakomeye nta kibazo, nabyo bigatuma amasiganwa atoroha. Thomas nawe wakinnye umukino wo gusiganwa ku magare yakomeje avuga ko abakinnyi be biteguye guhangana mu isiganwa ryo ku cyumweru, aho Ubufaransa buzahatana n'abakinnyi bakomeye barimo nk'umunya-Slovenia Tadej Pogacar utabateye ubwoba na gato. Ati Pogacar ni umukinnyi nawe watsinda. Ingero zirahari. Mu cyumweru gishize yahanganye na Remco Evenepoel, ariko ntiyaboneka mu myanya ya mbere myiza. Intego zacu ntabwo ari uguhangana nawe rero, ahubwo ni ugukora cyane tugatwara iri siganwa ndetse tukaryegukana. 8 abakinnyi ku cyumweru tariki 28 Nzeri 2025, abakinnyi bakomeye mu bagabo bazahangana mu mihanda bisanzwe main road race, aho bazakora ibirometero 267 n'ibice 5. Ubufaransa buzaba bufite abakinnyi 8 mu isiganwa, aribo Alaphilippe Juliet, Belle Louis, Bernard Juliet, Jegat Jordan, Madaus Valente, Palet Pentre Valente, Sigspor na Sivakov Pakvel. Iki gihugu kimaze kubona imidari 4, harimo umwe wa zahabu wegukanywe na Gary Seria mu gusiganwa n'ibihe mu bagore batarengeje imyaka 23. Imidari ya feza harimo uwa Bra Johan watwaye gusiganwa mu mihanda mu bakiri bato, n'uwa feza mu gusiganwa n'ibihe mu makipe y'abagore bavanze n'abagabo tripote. Decombre Maxime niwe watwaye umudari w'umuringa mu basore batarengeje imyaka 23. Thomas Vohkla nganyuzwe n'imiterere y'u Rwanda muri rusange.